Heyo broski, uyu ni P1 promoter. Iyi ni ya top 10 nsanzwe nkugezaho buri munsi, ariko none uyu munsi nkugarukaniye top 10 y'amakwe y'ibyamamare hano mu Rwanda atangiye uyu mwaka 2024 ndetse n'ayabaye mu mwaka ushize 2023. Kora subscribe kuri Truth TV Rwanda tujye tubana muri ibi biganiro, documentaire, ama top 10 ndetse n'andi makuru agiye atandukanye, kubera ko Truth TV Rwanda tubegeragiriza amakuru ari update kandi twayabashyiriye ku murongo. Ku mwanya wa 10 turasanga umunyamakuru Emarito Murenzi Emmanuel na Umwari Liliane. Uyu Emarito muramuzi ku mateleviziyo agiye atandukanye. Uyu Emarito rwose amateleviziyo ni umupresenter ubimazemo igihe, yashyingiranwe na Umwari Liliane uba muri Canada kuwa 4 Kanama umwaka 2023. Urumva rero ko uyu Emarito yibitseho icyuki kandi ibintu bimeze neza, ariko nubwo bamwe mu nshuti ze bari barimo bamukera ngo arongoye diaspora, ariko ibyo ngibyo niwe ubizi. Ku mwanya wa 9 turasanga umuproducer bita Rio Beat ukora muri Country Record, uwo bita Bigirimana Aime Patrick. Uyu nguyu yakoze ubukwe na Iratunejeje Foweb ku ya 10 Nzeri. Uyu muproducer rero umaze no kwigaragaza muri iki kibuga cyo mu Rwanda, yibitseho icyana, yibitseho icyuki rwose, akora ubukwe na Wachimaka mu bastari bo mu Rwanda. Nduzi ko murabizi mu myaka yashize umustari wapfaga kurongora gushyira umwana mu mago byabaga bigoye. So rero ku mwanya wa 9 hazaho Rio Beat, producer wo muri Country Record. Ku mwanya wa 8 turasanga Bahati Makacha na Unyuze Imfura Cecile, bashyingiranwe ku ya 29 Nyakanga 2023. Uyu Cecile akaba aba muri Canada by'umwihariko. Rero byumvikana ko uyu Bahati Makacha rwose inshuti ze nyinshi zaramubwiye ati Bahati wirongoreye visa, ariko uyu mugabo akagenda bihakana avuga ati ngewe uyu mudamu nge naramukunze cyane ko uyu Cecile yabyayeho. Ariko na Bahati akavuga ati nanjye nabyayeho nta kibazo biteye. By'umwihariko rero urumva Bahati nubwo bamucyurira ati urongoye visa, ariko we arabihakana. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyamakuru Ismael Mwanafunzi washyingiranwe na Mahoro Claudina ku ya 1 Nyakanga 2023. Uyu Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru wamaze kubaka izina hano mu Rwanda mu byegeranyo ndetse no kuvuga amakuru agiye atandukanye. Ni umunyamakuru mukuru hano mu Rwanda rwose, yashyingiranwe na Mahoro Claudina, ariko by'umwihariko nyine abantu bari barimo baravuga ati Ismael Mwanafunzi wari warabuze agaragaye ahita arongora yimariya n'iki cyana cye rwose. Ismael Mwanafunzi rero yashyingiranwe na Mahoro Claudina nk'uko nabikubwiye ku ya 1 Nyakanga 2023. Ku mwanya wa 6 w'ibyamamare byakoze ubukwe muri uyu mwaka 2024 cyangwa se mu mwaka ushize 2023, basanga Betray Muheto Bertrand, uyu Kinyatrap ngira ngo muramuzi, na Keza Naira. Abangaba bakingiranwe ku ya 11 Werurwe 2024. By'umwihariko rero urumva Betray Muheto Bertrand na Keza Naira ku ya 11 Werurwe bari bamaze gushyingiranwa, ariko abangaba nyuma y'amezi 2 bahise bibaruka imfura yabo. Umenye ari kwa kundi rwose gahunda nyine zigira zikagenda neza, ibintu bikahita bigenda neza, n'ubukwe bukabibanziriza bigakomeza bigenda neza. Urumva ko Betray nyuma y'amezi 2 akoze ubukwe yahise yibaruka imfura ye na Keza Naira. Ku mwanya wa 5 ibyamamare byakoze ubukwe hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024-2023 turahasanga uwo bita Bishop Gafaranga na Annette Murava. Abangaba bashyingiranwe ku ya 11 Gashyantare 2023 rwose. Bishop Gafaranga na Annette Murava ejo hashize ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2024 banibarutse n'imfura yabo y'umuhungu rwose kwa Bishop Gafaranga. Ni mwonkwe rwose, ibintu aho ngaho urumva ko birimo biragenda neza kwa Bishop Gafaranga na Annette Murava nk'uko nabikubwiye, bashyingiranwe ku itariki ya 11 Gashyantare 2023. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzi Kenny Soul.
Kenisol Rusanganwa Norbert na Alliance Yvette bashyingiranwe ku itariki ya 5 Mutarama 2024 rwose. Urumva Kenisol umwaka wutangiye we yibikaho icyana, yibikaho umudamu we rwose kugira ngo kariyeri yikomeze y'umuziki shining. Urumva ko rero Kenisol Rusanganwa Norbert yibitseho umudamu we muri izi ntangiriro z'uyu mwaka kuri iyi tariki ya 5 Mutarama 2024, umudamu we Alliance Yvette. Urumva ko kwa Kenisol ibintu bikomeje kugenda neza, uyu muhanzi urimo uranabyitwaramo neza hano mu kibuga cyo mu Rwanda. Twambwira ati congratulation. Reka tunyarukire ku mwanya wa 3 w'ibyamamare byibitseho abadamu muri uyu mwaka wa 2024 n'umwaka ushize wa 2023. Ku mwanya wa 3 nk'uko nari mbigusezeranyije turahasanga Kimenyi Yves na Muyango Claudine bashyingiranwe ku ya 2 Mutarama 2024. Kimenyi Yves nubwo yari afitemo akantu k'imvune, ariko Kimenyi Yves yaravuze ati reka njye gufata ku idarapo, Muyango wanjye mwibikeho ibintu bikomeze binagende neza rwose. Kimenyi Yves tunamwifuriza gukomeza gukira neza, akaguru rwose yari yaravunitse ariko yatangiye kugenda, ni nayo mpamvu yavuze ati reka kuri iyi tariki ya 2 Mutarama fate ku idarapo nereke Muyango ko rwose mukunda muri uyu mwaka wa 2024. Urumva twababwira ati congratulation, batangiye umwaka neza, ibintu bigenda neza. Ku mwanya wa 2 w'ibyamamare byibitseho abafasha muri uyu mwaka wa 2024-2023 turahasanga uwo bita The Ben Mugisha Benjamin wibitseho Pamela Uwicyeza ku itariki ya 16 Ukuboza 2023 rwose muri uku kwezi kwa 12 gushize. Urumva The Ben Mugisha yahise yibikaho Pamela Uwicyeza, ikupure rwose iberanye, ikupure imeze neza. Ejo bundi Zari niwe wari urimo atebya avuga ati rwose kureba Pamela ati bihita bituma numva nakibera umugabo, ariko yari irimo nyine aganira yumvikanisha ukuntu The Ben nyine yashatse umufasha mwiza unateye neza no muri rusange. So ubukwe bwa The Ben rero bwabaye ubukwe bwiza cyane bw'intangarugero, bwagenze na neza, bwitabiriwe n'ibyamamare byaturutse impande zose ku isi. So reka tubabwira ati congratulation n'uyu mwaka 2024 mukomeze muwenjoyingemo n'urukundo n'urugo ruhire. Ku mwanya wa mbere w'ibyamamare byakoze ubukwe muri uyu mwaka 2024 utangiye n'umwaka ushize 2023 turasanga uwo bita Prince Kid. Prince Kid, Ishimwe Diodoni na Elisa Iradukunda bashyingiranwe ku itariki ya 30 Kanama 2023. Abangaba rero rwose urugo rwabo runameze neza. Prince Kid nyuma yo kuva muri gereza, nyuma yaho gato yahise afata umwanzuro wo kwibikaho Iradukunda Elisa wari wanamurwaniye ishyaka cyane, kuko Prince Kid afungwa Elisa yabyirutsemo kugira ngo amufunguze, ariko kubw'amahirwe birangira urukiko runagize Prince Kid umwere, nubwo nyuma rwaje kwisubira. Ariko uyu nguyu yahise abyaza umusaruro umwanya abonye, ahita yibikaho Elisa ku itariki ya 30 Kanama 2023. nabo bari mu bagaragaje cyangwa se bagize ubukwe bwiza cyane, bwagaragaye neza, bwari bukosoye. Reka nabo tubabwira ati bakomeze bagire intangiriro nziza z'umwaka 2024 kandi bakomeze bagire urugo ruhire. Kora subscribe kuri Truth TV Rwanda, tujye tubana mu byegeranyo, ama top 10 n'amakuru agenda acicikana muri industry ya music mu Rwanda, East Africa, Africa ndetse no ku isi muri rusange. Nge ndi B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna bukole, hallelujah. Hosanna limambo, hallelujah. Hosanna limambo, hallelujah. Hosanna maombi, hallelujah. Navanda kinangae asabi melingayo halo dinangai dambazalina yo. Navanda kinangae asabi melingayo halo dinangae dambazalina yo.
pasola lole, aleluya, Hosanna. Pasola lole, aleluya, Hosanna. Olo, lo bali susu, aleluya, Hosanna. Lo bali susu, aleluya, Hosanna. Mukaji mwabambwe, aleluya, Hosanna. Mukaji mwabambwe, aleluya, Hosanna. Zamba banjelu, aleluya.